Саз вақалары ақта тариф етмеге азырмыз. Студияда мен Султан Естакаева Челышам. Хайырлы ақшамла. Қырымда банан тереклері. Ярымадада экзотик мейваларны устурмеге планлаштыралар. 80%-ға азыр қарылғачылар ювасы қалесі туристлер үшін кележексене ачылajak. Халықара саватлық күні насыл етіп доғру язмаға ве лаф етмеге угренмек мүмкін. Азимина деп адландырылған экзотик мейваны ilk сефер Қырымда санайы миқязда остырмеге ниетленелер. Шымали Американың Женюби ве Шарқы районларындан тропик тереклер бақчасынан әнді бұсене базарчық көйінді сатшаджақлар. Банан еріне қолланған мейва ярымыда оседжек мы, жоқ мы, бұны Ленуза Бурсиетова сұрап білді. Роман Фурсенко тәжірибелі мейвачы. Студентлік чағындан башлап мейва тереклер асыралуынен оғраша. Айта ки Қырымда азимина остырмек ғайысы бірден пейда олды. Вырастили мы посадочный материал и решили закладывать сад. Сад будет около 6 гектар азимины. Это уже такое близкое к промышленному, но и не такой огромный, чтобы бояться за реализацию. Фидан алмақ үшін азимина мейвасының ұруқларыны Америка Қошма Штатлардан сатын алдылар. Бұндан соң өсірілген филислерге ерлі селекцияның чешітлері ашылама етілді. Шымды кой қожалық муэссесенің теплицасында 3000-ге якын фидан бар. Растения уже крупные. Мы специально их там доращивали покрупнее в питомнике, чтобы в саду как можно раньше они начали плодоносить. Тезден фиданлар қазып чықарылajak. Оларны азырламақ үшін фиданлар азжа суарыла ве трафтаки отлар алынам. Сачудан 3-4 ел кешкен сон берекетні топламақ мүмкін olur. Мутехасислар айтқанларына Корея экзотик осымлық чоқ шейге даяна біле, атта 30 градус суыққа. Оның үшін ярымаданың иклим шарайты тропик мейва өстірілмесіне келіше. Ленуза Бурсиетова, Рамазан Аливапов, Миллет үшін. Эпысы қызметлерінің ұйғын чалышывы везірлер шурасының янында яратылған оператив сесленув меркезі сув меселесі бойынша ярдым бере. Бұндан да ғайры меркез дабыр сыра жедди проблемлерінің чезе. Система насыл чалышқанына Наджия Исаева біле. Доброе утро. Это вас беспокоит Центр оперативного реагирования по вашей заявочке. Наталья Лисицина оператив мерkezінде әжелі бақ бөлігінің муафина. Қыз сабадан сув меселесі бойынша мұражат еткен сакинлерге телефон ачан. Шымды әркездің суаллері тек бұннен бағлы. Последний звонок у нас был по Хушкильды. У них со вчерашнего вечера отсутствует водоснабжение. Заявка у них принята, направлена. Будем выяснять ситуацию. 5 dakika içinde operatorlar her şeyini sora bilmek ve vakaya boyunca karta toldurmak gerekler da 30 saniye içinde profil hizmetlerge haber yoğanıla dey en yaş mütehassıs Anna Чернова. Bir ay çalışkan son kız arizalarını toldurmağa öğrendi. В принципе, вся информация есть в открытом доступе. Опять же, и что касается графиков подачи воды, все это есть в открытом доступе на сайтах. И сложности, в принципе, как таковых не возникает. En kıyını bu insanların vaktinde tınçlandırmak ve pozitif keyfiyetini joymamaktır diye dispetcher Жанна Бориtka. Мында merkez açılğanyen çalışa en kıyın vaziyetlerden şahat ola. Будет ситуация, когда звонит, плачет, нервничает, кричит, требует помощи, что делать, надо успокаивать его, и в это же время надо думать и решать проблемы человека. Merkezge regionda olgan hepsi malumat düşe gece kunduz operatorlar sakinlerinin en keskin meselelerini çözeler. Kunde merkezge 500'den 1000'gece telefon müracaatları düşe. Bugünkü kunde müracaat etkenlerinin aman hepsi meseleleri çözüldü. Принимаем мы звонки от населения всей Республики Крым. Ну, в основном, конечно, вопросы, которые касаются жизнеобеспечения. То есть человек звонит нам, мы, если есть такая законом предусмотренный порядок без личного заявления, составляем от его имени электронную заявку и тут же передаем в министерство или ведомство по принадлежности. Merkez 2016 sene açılgan edi ve bir kaç funksiyonu birleştirdi. Telefonda operatorlar kırımlarının müretinin işleri akta haberdar etti. Da başka hizmetlerinin işi kozde tutula ve JKH meseleleri boyunca yardım etili. Şimdi mında 6 operator çalışa. Bundan da gayrı volontörler bölüge var. Olar esli başlı sakinler suvnin temin etiliyor meselelerinin oğraşalar. Necese var Senfukala millet için. Қарылғачылар ювасы қалесінің реконструкциясы 80%-ға екінленді. Федераль эмиет ташыған объектінің темелені пекаттілер декоратив элементлеріні ғайрадан тікледілер. Қырымнан зиярет варақасы сайылған ер кележексене туристлер үшін ачық олacak. Мезунан девамы бізім левхамызда.
Эфсаневи Крым калесі жени сәлінің эмблемасы, қарылғачлар ювасы бұтын дүния туристлеріні желіп еткен ер. Готика үслібінде құрылыш 40 метрлік қаянын четінде ерлеші, весанки деңіз үстінде асыла тұра. Экскурсоводларының тарифлері еріне мұнда иш техникасының сесі, қаленің реконструкциясы екінлене ята. Усиление скального основания, которое выполнено из бута, он выполнен в полном объеме. То есть у нас уже нет опасения, что это может разрушиться. Сейчас уже отделочные работы. Қаленің темеліне бұйық дикат айырыла. Бұ ерде кошма скважиналар қазалар. Виоларны кави цеметнен толдыралар. Энді иншаат кави олажаға ақта сөз берелер. Основной объем работы уже выполнен. Фасады, укрепление скального основания, внутренняя отделка. Оборудование, практически все уже установлено, все уже находится на своем месте. Мимари обиденін оқ көрініші толу шекілді ғайрыдан тәкленілді. Чунки деңіз сувы яваш-яваш бинаны веран еті. Это вот настоящий цвет этого камня, из которого была изначально построена ласточка. Илк туз тізілі жүйе башқа хусусиетлер. Қарылғачлар ювасыны тарихи эскізлерге көре ғайрыдан тіклейлер. Усталарның іші пек заметлі, амма нетіже бұна лайық. Бинанын ішінде ақиқи қойымжылық іші кечірілді. Бинаны 100 ел әвелсі 1912 сенесі құрған еділер. Павел Штейнгел өз арзусыны әмелге кечірді. Орыцерлер девірі аққында қатырлата. Ярым асыр девамында реставрация етілмеді. Реконструкция 2019 сене башланды. Федераль мақсадлы программа бойынша бұл ішлерге 80 миллион рублей айырылды. Эти работы уже проведены, то есть мы уже не переживаем о том, что сохранение объекта культурного наследия «Ласточкино гнездо». Мы точно знаем, что основание все сделано по проекту. Безетов ишлер толу шекілді екінленді. Шымды территория абаданлаштырыла. Құруджилар гранит плитканы төшейлер. Келечек курорт мевсімді Крымның эсасын жефесі ачық олачак. Құруджилар сөз берелер ке бия сарай Крым сакенлері ве мусафирлерні да онларча йыллар девамында кувандырачак. Гузель Мамбетова, Диана Бекмамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Мамашай көйінді ел кешірілген көйдешлер көрішіва. Ане тап 2006 сенесі пейда оған едім. Бұ дөлбер ерде бұтон Қырымдан қоранталар топланып, ичдатларының рухыны аналар. Байрамда Ақияр адлы вокал-хореографик ансамблі чықышта болынды. Мамашай көйінді ергеллық көйдешлер көрішігі достаневешің мұеті кече. Қырымның чышыт көшілерінден 300-ге яқын адам айджатлардың топрағына етіп келділер. Көйдешлер өзлеріні мамашайлылар деп адлайлар. Олар ось медениетіні дини дегірліклеріні ғайрындан тіклейлер. Эдайы Абдуллаева 85 яшында. Башындан кечірген эпісі қиынлықларны қатырлай. Келдік, отырма ері жоқ, чөліге келдік. Мана оğlum военный палатка алды, палаткада отырып, ev құрдық. Ev құрамыз, материалы жоқ, бір şey жоқ. Çekiştik evet. Йыл-йылдан доғма мамашайлыларының сайысы ескіле, амма оларның неселері ось тарихыны сақламаға тырышалар. Лимара Зиядинова Самарқан шерінде доғды. Чоқ йылдан сон туған ерге авдет олынды. Очень важно собираться и передавать вот это все из поколения в поколение. Мамашай көйінде көрішівлер пілявсыз, светатылықсыз кечмей. Велбетті Крым-татар Ақияр ансамблінің ойынлары. Жынктен евелкі деверде көйді юзым виалма армут бақлары еле танылайды. Мамашайдан яқшы ер жоқ дүнияда. Мен үшін 30 yıl oldu келгенім. Мен как будто мында doğğaным, мында yaşağaным, ұяқларында енді ұнттым балам. 50 yıl yaşasақ та. Ел Мамашайда көйдешлер көрішівіні Сулейман Халибеков тәшкілеті. Все люди проходят, те, которые здесь родственники, родились здесь, дети, внуки. Они проходят друг друга, видят, встречаются. Это большое счастье, что друг друга начинают узнавать. Доғма мамашайлылар үміт етелер ке көйдешлер көрішуіне топлағанларының сайысы ел-елдан артачақ. Гүзел Мамбетова, Алим Сейдалиев, Миллет Ичун.
Яш мутихаслар адлы 8-нче милли чемпионатның финалы башланды. Русияның эпос регионларындан иштиракчылар ярышлаша. Ось фаалиет саасында ең яхшы олмақ унваны оғрында Крым Жумхуриетінде региональ чемпионатның галиплері көреші. Қалған тәфсилатлар біздің левхамызда. Анна Черкашина администрирование отеля адлы компетенцияда региональ чемпионатның галибы. Финалдаки вазифелер региональ басамаққа көре ағыры жадей. Все задания секретные, мы узнаем их непосредственно во время выполнения модуля, но мы знаем, что у нас будут стандартные этапы, такие как модуль устойки, это поселение, выселение, бронирование, помощь гостю во время проживания. Язма модульлерде бар, bu iqtisadi vazifeler beceriluvi musafirning shikoyatlarini javoblar ve bron etilу so'ratmalari. Buyuk diqqat canlı konuşuvga ayrıla. То, что наши участники работают, учатся работать по международным стандартам, я считаю, что это очень важно. Тем более, что в нашей компетенции более 70% на английском языке. Финалға шыққанлар ve оларның ожалары қатты қаделеріне riayet etmek kereklер. Артқаш сөз ядауш үшін дисквалификация. Евгений ресторанный сервис адлы компетенциясының иштиракчысы. Келечекте ось муэссисесіні верші яқшы кетсе, атта ағыны ачмаған ниетлене. Эксперттер иш ері насыл азырланғанына, вазифе бежерлювіне, емек насыл безетілгеніне ве берілгеніне қимет кеселер. Складывание 20 полотняных салфеток, это нарезка фруктовой тарелки и декантации. Декантация заключается в том, что вино насыщается кислородом, когда мы наливаем туда с бутылки и обязательно над свечой. Жюри азалары иштиракчыларының ішіне тек видео бақ вастасынен қимет кесе. Бір мейданда бешер камера шейні көзете. Алтыншысы экспертлер ве иштиракчылар арасында конушуны темин ете. Особенность этого чемпионата в том, что он проходит в дистанционном формате. То есть каждый участник на своей площадке по инфраструктурному листу должен подготовить, ну, не сам, конечно, участник, а организация образовательная, ему в этом помочь, организовать рабочие места. Экспертлер өзлері Кузбасста, Новокузнецк шейрінде булуналар. Нәтижелер сентябрьнің 21-інде белі олacak. Ленуза Борсиитова, Марина Соловьева, Саид Влиляев, Миллет Ичун. Едим дома, едим вместе. Крым пайтақтында Ахмеджет шер мемориаты миллетлер арамына себет бөлігінен тәшібісінен кечірілген флешмоб тамам бойле адлана. Акцияда кім іштірак ете білеве оның шартлары насыл. Буақта мұғбирама Султания Баккал. Анжелика Ахмедова флешмобта іштірак етмек үшін довға деп адланған Азербайджан емегіні сечті. Бұ қатық шорбасы акрошка веязмадан фарқлы оларақ анда пырныч венохуд хушула. Оны әмсіжақ әмдесовуқ ашамақ мүмкін. В основном в это блюдо используют травы, которые растут в степи, которые обладают особым ароматом и придают этому блюду именно степной, такой характерный вкус, который можно встретить только в Азербайджане. Фавын Задзиксерун Софья Баласова ве Галина Тимурчева флешмобта иштирак етмек үшін бір хач емек пішірділер. Энесас емек ісе Юнан Мусака ашы олды. Мында Мурпатылжан Хейма Вечо Хашхавал кормек мүмкін. Это греческое блюдо мусака. Называется мусака. Мы его готовим по праздникам. Буэки хадын сыхалда топлашып, беребер туфган мили Юнан емеклерні пішірелер. Интернетте флешмоб ақында малюмат көргенлерінен бу акцияда иштирак етмеге қарар алдылар. Мариам Халатянны оның ахрабалары буюк эвнын күчу ханымы деп адлайлар. Анасы хаста олғаны себебінден балалықтан хадынларға айт эпсі эвішлеріні бежере еді. Оларның арасында әмді емек пішірілуі. Бүгін Мариам ханымның софрасында амариан долмасы. Помидоры, баклажаны, перец – это все летом в свежем виде. Поэтому они называются летние голубцы. Ну, естественно, эти все блюда испокон веков пришли к нам от бабушек. Потом мама готовила и передалось теперь мне. Едим дома, едим вместе адлы акцияда эпсы истегенлер иштирак ете білелер. Флешмоб сентябрьнің 10-на девам етежек. И наш флешмоб «Едим дома, едим вместе» как раз проводится для того, чтобы показать разнообразие блюд национальной кухни. Чтобы люди разных национальностей могли поделиться рецептами друг с дружкой, чтобы можно было повысить престиж национальной кухни. Ну и просто это интересно и вкусно.
Эпси иштиракчилер лезетле дойгулар алемни далып, хатыра бахшишлары элде этижеклер. Çok şey керек дегіл, яхшы ракурсны сечмек, пішірілген ашны ресімге чекмек, фотоны ijtimai ағларда нешір етмек, onun модельлеріні ве әлбетті «Едим дома, едим вместе» хэштегіні хайд етмек. Султания Бакал, Арсен Фукала, Миллет Ичун. Халқара сабатлық күні сентябрінің 8-інде қайд етіле, esas мақсат сабатлық дарқатылығы бойынша халқара топылықның тырышуларыны фаалештірмек. Бұл садаки меселелер аляда актуаль қала. Бұақта біз зімлев-хамыз. Итак, дай характеристику этому предложению. Данное предложение является простым. Грамматическая основа «я», подлежащее «иду». Чем выражено подлежащее? Тахта огенде 11 сынып талебесі София Асанова дерсінің мевзусы синтаксис бөлігінің умуми текрарлынывы саде джумлелер. Это очень хорошо, что у нас есть такие обобщающие уроки, которые мы вспоминаем все пройденные темы. Бусине февраль айында «Кыз язык душа народа» адлы джумхури конкурста екінші ер алды. София Эмин сатлық инсанның юзыдыр. Оның сыныпдашы Ибраим Сидаметов да унен разы. Егітайтаки білгілі олмақ бе муфақетлі олмақның басамақыдыр. Все грамотные люди, они, как обычно, успешные. С ними всегда легко и приятно вести диалог. Сентябрьнің 8-ші күні ел халқара саватлық күні қайт етіле. Бұл күн саватлық дарқатылығы бойынша халқара топлықның тұрышуларыны фаалетіршмек мақсадыны қоя. Керішмілеген нәтижелерге бақмадан бұл садаки месеселер аман-аман 800 миллион кіші үшін актуаль қала. Бұл бұтын дүнияда яшағанлар тіл онреленуы бойынша тәфселерден көре метелер доғры язылығына бөле тәфселер ярдым еті біле. Біріншісі чешіт әдебият оқымақ, бедеве классика селерден ilmi marif edebiyatқа ve тарихи романларға жы. Біз не қадар чоқ оқысақ, о қадар білгілі оламыз. Әрбір алышқанлық әлде түлібінде esas рөліне амелият ойнай. Біз не ясақ да өзімізді тәшкергеніміз ярдым ете біле. Бұл мүдерге мектупны яда ijtimai ағларда тәфсірма. Лицо человека, можно сказать, грамотность, так же как опрятность. Во-первых, это говорит о культуре человека, говорит о том, что он здорово относится к нашей истории. Саватлы нутух бу алышқанлық, белі олғаны кібі алышқанлық 20 күн девамында пейда ола. Ось язма ве ағзави нутухны контроль етмек мақсадыны қойған сон, ось қаталарыны көрмеге огренмек мүмкін. Гүзел Мамбетова, Севиля Меметова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Қырымда театраль көз деп адланған Милли театрлер фестивалі девам еті бұсене тедбір Халибенан 75 жылығына бағышлана. Ярмаданын пайтақтында Серджи 5 вечеров адлы спектаклінің премьерасыны сейір етті. Оны Чувашия Жумхуриетінің артистлері ижра еттілер. Мұсафірлер 50 сенелер мұйетіне далдылар. Бұақта Гүзел Мамбетованың левхасы. Премьера огенде азырлық. Актерлар спектакльден парчаларны текрарлайлар. Драматург Александр Володинын 5 вечеров адлы пьесасыны бойле шекілді. Қырымлылар илк сефер көрежеклер. Театр пердесі артында айры яшайыш. Актерлар гримханелерді чықышларға азырланалар. Санаға чықмаздан эвел вақыт олғаны жан. Чунки бұл олар үшін Крым сейджілері иле ил көрішовдыр. Волнительно, потому что сцена другая. У нас сцена немножко поменьше и зал поменьше. И нам приходится адаптироваться на этой сцене. Артистлер үшін девамлетені фестен сон бұл санаға илк чықовдыр. Мы первый раз играем сегодня на зрителя. Наш театр, к сожалению, еще пока не вышел. Мы переживаем, хочется передать скорее зрителю и почувствовать от них эту теплую отдачу. Но были бы ко мне нежнее. 5 вечеров бу эленджескенлердеки Ленинград шеріне сеяхат. Бір бақыштан ади вақия амма асыланда пьесада чоқтан чоқ аяти драмалар сақлы. Здесь нет главных героев или не главных героев. Здесь такой спектакль, что без кого-то либо он существовать не может. Тема одиночества в этом спектакле очень хорошо затронута. Он одинокий, она одинокая. Все как-то одиноки по-своему. Драманын мерkezінде екі инсан арасында sevgi, олар бір-біріні 17 ел көрмеділер. Бебеш ақшам девамында шейіні янындан ис етелер. Екатерина Башкирцева тәжірибелі театрал. О енді белі пьеса саналаштырувның үшінші версиясыны сейретті. Я люблю сравнивать, люблю смотреть один и тот же спектакль в разных постановках. Мы с удовольствием выбрались.
Спектакль «Илька Велянца нетлеве мираметле» театр мудиры Эмин. Саналаштыровна крымлылар бегенерлер. Какая прелесть оказаться в начале осени в вашем славном крае. Это просто подарок судьбы. И мы очень ждали, конечно, этой встречи. Улу ватан женкінде халебенін 75 елығына бағышланған. Крымда театраль куз деп адланған фестиваль сентябрьнің 10-на девам етіджек. Спектакльлер Ялта, Кереш ве Ахмеджит шерлерінде көстіріледжек. Гүзел Мамбетова, Рафаэль Вахидов, Миллет Ичун. Бүгінге бұйапысы хаберлер Милет телеканалындан айырылманыз, хайырлы ақшамлар.